nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze. Umwuka mubi ukomeje gututumba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ushobora kurangira Perezida Tshisekedi abuze ubuzima nk'uko byemezwa n'abasesenguzi muri politike y'iki gihugu. Kuva M23 yatangiza ibitero mu Gushyingo 2022, Perezida Tshisekedi yashyizwe mu majwi ko we na guverinoma ye bafite intege nke mu gukemura ibibazo byugarije igihugu cya Kongo Kinshasa. Ibi byatumye abenshi mu batemera ubutegetsi bwe batangira kumushinja ubugambanyi no kujenjekera imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'iki gihugu. Ibi byaje gukomera cyane ubwo umutwe wa M23 ku wa 13 Kamena 2022 wafataga umujyi wa Bunagana. Ibi byanatumye abenshi mu bahoze mu nshuti ze nabo bamukuraho amaboko batangira kumurwanya. Urugero ruheruka rukaba ari urwa Jean-Marc Kabunda watangaje ko agiye guhangana na politiki ze asanga zidasobanutse. Abiganjemo abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi n'abahoze ari inkoramutima za Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu batangiye gushinja Tshisekedi ubugambanyi, kuko bavuga ko amasezerano yagiranye n'igihugu cya Uganda yatumye UPDF yinjira ku butaka bwa RDC ari ikimenyetso ntakuka cyo kwiyunga n'umwanzi igica wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera igitutu cy'abamurwanya byatumye ku wa 17 Kamena 2022 ubwo bari mu nama ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Perezida Tshisekedi yikomye u Rwanda ndetse anasaba ko mu ngabo zizajya gutabara igihugu cye mu rugamba gihanganye n'imitwe yitwaje intwaro hatagomba kugaragaramo u Rwanda.